Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hibbole dabarterra waan barnoota hedduu arkattanii arraas hibboodhaaniin dhufe. Hibboon akkuma ammaan duratti walitti himnetti waa'ee amantiidharraa baranna. Akkanatti waan takka tan yoonii fi dhaqqabdee lama taatu yoonii fi si dura baafatte immoo yoo dhaqqabuu dhabdee afur taatu naa himija. Hibboon akkanatti irraan isin deebi'a. Waan takka yoonii fi dhaqqabdee lama yoo dhaqqabuu baatte immoo afur taati. Hima waan san. Deebiin siidhaa yoonii fi salaata jumu'aadhaati jettan harkattan. Salaanni jumu'aadhaa yoonii fi dhaqqabattee imaamaa wajjiniin kadha qabattu salaatu taate rakaa lama yoonii fi si dabre meeqa salaata zuuriidha salaata rakaa afuri. Wanni yoonii fi dhaqqabatte lama taate yoonii fi baafatte afur taatu salaata jumu'aadhaati. Gaafii lammaffaa akkanatti waan takka tan isiin nu liqimsitu tan nutis liqimsinu. Isiin nu liqimsiti nutis ni liqimsina. Maali wanni san? Deebiin siidhaa bishaanuma. Bishaan dhuydee liqimsitaa ati seentummoo garbii si liqimsanninis. Wanni ati liqimsitu ta isiin si liqimsitu bishaan jechuu. Gaafiin sadaffaadha akkanatti waan takka tan yoonii fi dhaban barbaadan yoo harkan ammoo dura dheeysan maali? Dura dheeysan. Yoo dhaban ammoo ni barbaadan. Hogguunii fi harkatan ammoo ni dheeysan. Allah waa walit dhufnee jeni walitti afaan hin fiiganii ni dheeysan dura. Maali wanni san? Deebiin siidhaa rooba. Rooba hogguunii fi dhaban yaa Rabbi nuu roobi jedhanii kadhatan. Hoggaan ifin ni dhufe immoo hoccoo makama duraa guuranii waan adda addaa duraa guuranii mana duraa seenanii duraa dheeysan. Wanni yoonii fi dhaban barbaadan ka yoonii fi harkatan dheeysan roobaa jennaan jechuu. Gaafiin itti aantu kanatti waan takka nyaataaf bitan hin nyaatan ammoo isummaanuu nyaataaf bitamti hin nyaadhamtu maali ija. Deebiin isiidhaa saana yookiin qorii yoonii fi itti sirri nyaatumaaf bitama ittuma nyaachuuf laakiin ammoo inni nyaadhamu jechuudha. Gaafiin itti aantu akkanatti waan takka waggaa keessa taraa takka dhufti. Amata keessa taraa takka dhufti. Cinaan siidhaa adiidhaa. Cinaan tokko gurraacha. Gurraacha kana yoo nyaatte halaali. Adii kana yoo nefi nyaatte haraami. Maali naa hima? Deebiinsaa ji'a Ramadaanaati. Ramadaanni amata keessa taraa takka dhufa. Adiinsaa guyyaadha. Gurraachisaa halkani. Guyyaa nyaachuun haraami. Halkan nyaachuun halaalii jechuudha. Gaafiin itti aanu kana jaa. Waa torba tani Rabbiin Aadamiin duratti uumee jira. Wanni torban tun wal dura duuqaanii duuti. Bakka takka laman duutu tokko tokkoon duuti. Duutee tokko tokkoon deebiti. Tokko tokkoon duuti. Tokko tokkoon deebiti. Ilaa qiyaamaadhatti. Wanni tuni hin nyaattu, hin dhuytu, hin haasoytu, hin dubbattu. Namni hundi ni beeka. Maali wanni san? Irraan deebi'a. Waa torba ta Rabbiin Aadamiin dura uume. Tan nyaanne tan dhuyne. Haya tanilleen dubbanne. Tan ammas wal dura duubaan duutu tokko tokkotti. Tokko tokko deebiti ammas. Ni duuti ni deebiti. Ni duuti ni deebiti. Ilaa qiyaamaadhatti. Anis ni beeka atis ni beektaa himi waan san. Deebiin siidhaa guyyuma torban kana kaa guyyaa torbaanii. Guyyaan torbaanii wal dura duubaanii guyyuu deema hin nyaatu hin dhugu ammoo kan du'e jechuun kaleen kotte ammas baruu ni deebi'a iftaan ni deebi'a ilaa qiyaamaadhatti akkasii isa kana jechuudha. Nama tokko jira
خورا الدنيا تنرجرو بك جهة كايني سدوز أجيسي جرا وان بك تكا نما الدنيا تنرى بك جهة بابني وان بك تكا أجيسي جرا نمني سن نيوجا تيبسان ilmaan lamaan aadamirraa tokko ka ajjeefame san ka ajjeese san yoo ni feette guyyaa san nam jaha jira hoggaanii fi inni du'e nam shani gaddeebi'anii ilmaan aadam ka wal ajjeese san ka bakka jaha keessa addunyaa tana waan bakka takkaati irraa ajjeese ja'ama jechuudha. Gaaffiin itti aantu kaneetti waan takka kadela geni gurguraja kharabitu mo hentin fayyade muja khatti fayyade mo ijani narkuja malmena ima wanta kajira kadela geni gurgura kharabitu mo tin fayyade mo khatti fayyade mo ijani narkuja himame wan namni ti fayyade mo ijani arkun dendenye chu himbita tumma namni san deebisan saa kafana katol jeni gurgura kharabi tusun ammo tin fayyade mo ifin afatu bar mika geisa fore geisa khawfatu mo khat fayyade mo san ijani narku khayro san duye jira wantef kana yechu gafina kanetti sahabat ra nama tokko khamma qasa dubbachuf sawamni soddom nama khatabamu yanyu inni sahabticha maqaasaa dubbachuudhaaf sawaaba 30 si katabamu hima abalu jaa'ima deebin زيد كم سواب صدوم كرام كتب منام قرآن غيزتي فلما قضى منها زيد جير ربي قرآن غيزت دبتهمي زيدوني سنقولي فيته قبي خسدي قبي سدين رتكتير قرآن وان قرآن غيزت دبتهميف سوامني صدوم زي كتب ما يجو زيد دبتشولاف إن دلتك أبا منا قبدي أبا منا أصوني خن خبي يجرو خبي رجرو نما براه رمو تدن ديسو إنيوجا خفياك أبو ماس خمراتين خانينيخن خبي يمجرو هه تنما براه رمو تدن ديسو كشريعة إسلامات تي تندلوين إنيوجا deebini sida intala amante kufrumma keessa wajjin jirani ne kana hidhatin ajabtu inni qudamnan kanuma biyya jiru heerumuu dandeessu gune fi islaamoyte jechu akkasiga hebboon tana fakkaatti insha Allah itti tattaafadhaadha ijibbaatatti godhaa isiniin jenna wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh